Hallo? Hallo? Sé just a harne han a sin go fáilte adibh. Gunna Neònach Neònach. Cín Naidheachdan Neònach ag Hannah. Tapláte Zach. Ha saoirigh is sin roing agus sin ula déanú ar slí chun na tráad. Ach chaníle neoin ha richsú ar an trai i déanú edagit. Go deach gannach be sin an torsúil ar an lever nach bechár goibh thuiseachan a thorst chun na tráad. Leis na hasin bí siide na seachan ag an cúteach. Nise, ha cúte ha richsú ar an trai tíicfach man oparaachgam. Leis nach héad ag déanú go leor edagit. It is rantig er eindskip na Neònach Neònach het de richtdal na barakan sian an housigtuin je chilig chun traad. Ha skippen na Neònach Neònach gin viach gewel a heen eis fjouwing eile en reichen stu kiad. Een misk na het taving it weichen ke ha bochtdeel he gen sie mode eis brochan. Wel, speaking Neònach nog heel je reich moran. Gluster ersten is goed thuisakken eis ha hanna dolle yin sien. Kerson nog heel kohodaku en torst chun traad. Ha walling thuisakken a horst goed trai voor de kutjach geleuwig eis beet het haring genjach sheching of show musur a guif. Jo horje geriru Hannah. En is has je dal bio goed kalm leis a shietje. Gaan je lies akam sa krasje potrike le shietje na shechke. Nach klech kat na soere nach geheen. Själv, hij krienach, hij kroemach. Ha duschkan. Ha gefurst de zijn. Kun je niet de neer, kan je? Kalm doonloch idir neer is sin taplate chalm. Sin go ha na Neònach Neònach cúnigh tú go dés. Níor san níor chaine laat féimal a is go deara chaine laat fier. Bi sin néidir a nachhéachking a chadraste is CBBC ALBA. Seoríomh, Zach? Echo. Gléva.